Pozdrav iz Budve. Evo nas na njihovoj tvrđavi Citadela. Fantastično mesto. Lepo sređeno. Sa fantastičnim pogledom. Evo malo mora. Najlepše boje. Ostrvo Sveti Nikola. I idemo sada gore, odakle će biti pogled na ceo stari grad i okolinu. Kolega, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro. Kako vam se dopada Budva? Drago mi je čuti. Ovdje su nekada, možda i sada, sad ne znam, nisam leti bio odavno, ali ovo je bio odličan prostor za koncerte. Ponovit ću moju preporuku da se na Crnogorsko primorje dođe u proleće. Da se izbjegnu one sve gužve i po plažama i po saobraćajnicama. Sada je idealno. Naravno govorim onima koji žele da imaju aktivan odmor i da što više toga vide i obiđu. Dakle, eto, neki uskršnji prvomajski praznici, pravac Montenegro. Evo ga hotel Avala. Sada ćete vidjeti kako izgleda urbanističko nasilje na crnogorski način. Puno smo toga pričali kod nas tamo Fruška Gora, Zlatibor, pa onda Jahorina. Ali ipak šampioni u tome su Budvani. Ako biste uzeli fotografiju sa kraja 60. i početkom 70. godina, vidjeli biste u Budvi ukupno možda 100-tinjak kuća, niti jednu zgradu. I kada biste zalepili pored toga sliku iz 2022. godine, mislili biste da to uopšte nije isto mesto. A eto jeste. Šta da se radi? I sada možete misliti kako ovdje izgleda na plaži. Dakle, broj mjesta na plaži je isti, možda i manji nego pre 50 godina, a broj smeštenih kapaciteta je 10.000 puta veći. Pa sad ko voli nek izvoli. I zida se i dalje, evo vidite šta je dizalica. Evo, sa ovim kadrovima sa vrha Citadele završavamo ovo javljanje iz Budve. Sa još jednim pozivom, dođite u proleće.